Wengane zakwethu angibingelele nje kusihlwa la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze ukufanele ucofa usubscribe, ulike, uphinde uphawule lapha ku-comment section. Ey'ndabeni enginiphathele zona iy'ndaba ey'thinta uWelile Mchunu. uWelile Mchunu-ke utholane phezulu lapha noSizwe Ndlovu lapha ku-TikTok la khona ade benze khona ulive beqophisana kuphuma amaqiniso amaningi. uWelile Mchunu-ke yena ungapha esayidini likaKhuzani, kanti uSizwe umfokaNdlovu yena ungapha kwelikaMthandeni. uSizwe umfokaNdlovu ukhala ngokuthi kungani uKhuzani eqola abalandeli ebiza ithikithi u-250. uWelile Mchunu-ke yena uyaphendula umtshele zikabhoqo, kodwa-ke ngale ukukhuluma kakhulu ake ngikuphe nansi nje inkulumo yabo uyizwele embukeli nomlaleli. Uzonya omdelisi manqele uyafuna thina meme emcimbini wakhe, uyafuna kuba bokuqala thina, uyafuna kuba bokuqala mana, uyafuna thina emdletsheni kuba bokuqala esikupha u-5,000 ngomcimbi ozoba semdletsheni ngoJanuwari kaMthandeni kunalaba labo balandelayo abakuthuma ukuthi bekholele ngamahenisi, bekholele ngotshwala. Silimanjini thula, angiphuzi utshwala mina, ngiphuza icoke sididi sesilima qamba amanga la nangichaphaza cabanga ukuthi ngintsheme ukuthi ngidaka utshwala. Angikuphuza utshwala mina, angisanganeli mina, saphuza utshwala manje ngidla icoke. Angincenga ngatshwala, angincenga ngalutho, angifune 5,000 ngathi nawe ulambile ungenawo. Kodwa ngasishebo le omoshaya lapho namhlanje nginika malini silambi lesi. Umanqale ukusiza ngani umanqale ngoba akafuni, akafuni umanqale wena, akafuni. Ihlungiso yami andingadabuka ngawe ngoba ngiyakubona ukuthi isiphukuphuku esije ukuthi sisiyiso sikamanqale lwela umuntu ongakufuni. Akudingi la mfana, akakufuni ngoba uyabazi ukunyoka bakho. Klayimphepho umanqale, klayimphepho umanqale. Eyibona usilima umshovu wenkani umanqele uhlambile usilima ngempela qhaza umuntu ongafuni lokho umnika inkongo engekho. Mana wena kusho wena uthi uhlakaniphile umanqele, ngithi umshovu wenkani. Uhlakaniphile umanqele ngani yakubona ukuthi usilima akakufuni. Lokhu inakelisa umlwela uchuka umgodi nishaya amavidiyo nikhuluma into ngixaza amathe bafazi injini ngithi ngizonika amadilosi. Usazi wakho ungibhale kwaSapho upheke usazibani iphethe ngithengele umamhlongo bafazi labo. Manje nibaqolelana abantu ngalomcimbi wene niyakuwona nidayisela amabhinqa ngo-250 nithi manibuka amabhinqa nibuka abantu ukuthi abantu bokuxhashazwa bokucharge o-250 amathikithi ogenerali emcimbini oxhaswe uhulumeni, omcimbini owenziwe ngey'mali zabakhokhi bentela. Why ningake nithi njengomthandeni mayenza umcimbi amabhinqa wafaka mahhala kuzoba ugame umfokangcwebe wafake mahhala? Why wena ungatsheleli iqhawe lakho nakumthini lakho? Why niqola amabhinqa? Awuma nje lapho. Thula sinike njini lana cabanga ukuthi obangufana live wami uzopromote abangani bakho, iqembu lakho nalo le infamona uzoyipromote kulo live wami. Ungangidakelwa mina lo live anguvulelanga ukuthi uzokhuluma inyongo yakho lozoqamba amanga kuyo doti njini. Yenzani umcimbi wenu niyeke umgodi phansi, iqhawe leli alimele nalo sibona umcimbi walo niyeke uqamba amanga la. Angisaka ukuthi uzokhotha abangani bakho lapha wagiboza ekhanda lami. Ngithanda ngibuza kanjani, ngithanda ukusakaza njalo sinike njini abangani bakho laba bavula ulive babuze bakhwaza bancoma abancomi kulive wami. uWelile manje angivulelanga uzodebate lapha. Asixabane mngani, asixabane. Inkundla lapha kuWhatsApp wami wena ulive wami nedoti endini encethe lena hamba ingcetheze hamba iphaphatha yonke indawo le sinike endini. uWelile mina ngikhulumela amabhinqa, ngikhulumela amabhinqa ngoba ngiyawathanda. Mana ngikhulumela amabhinqa ngoba ngiyathanda, ngifuna exhashazwe. Waze lapha sathi uzobona umcimbi kaMgodi khohlwa niwaxhaphaza nithi mina awusuka isifikile nehawu izonibhula nonke niwaxhaphazelana amabhinqa noma nisinisa ingoma umgodi usephekweni liyesi ihawu lizobona yonke into. Lindelani ingoma nina ziyakhala ngomhla ka2. Wena ungakhuluma amabhinqa akwazi ukuthi uyinyoka uyiphixi elikucinzela abanye abantu elisanganayo elifuna ukubukwa nelifuna ukuthandwa elincethe zakho abasakunaki noma ungathini ngomgodi. Umgodi usesichongweni
wena awuyilutho kuManqele ucabanga ukuthi ulento esekhekheni kuManqele abakufuni bakuhlele emzini kangizwe kudliwa inyama emdumezulu bakuhleba bathi abakufuni uyikhehla lenyongo elinezindaba eliphixizayo elihubhudumo ungazi iqhenya ngomgodi ebemunqa amalunde egwili why uyingcoma ngeqhawe lakho lixhashazwa sigilwe eThekwini kwenza phela anazi indaba umgodi ekumuthi hambe bewuse nje wena sezwa ngobani Khosi Maskandi ngani menzani sezwa ngobani ukuthi nginqamulile kulo msindo nasipho ngithe nendlovu wena ndlovu ndini ahlani ngomhla ka2 ngimxebule abafana seyiyeka lento manje asikhulumi ngayo ngomhla ka2 umnsizwa beni boqhawe bakho bokufuna uManqele asidibane ngomhla ka2 lapha ngifuna ukukukhombisa ngikubhaxa sawona sizo jona bekuncabe kusaba mara lalela uyiqhenya kanjani ngeqhawe lakho igwili sibedlala ngalo zenza imicimbi befesabhe ngeqhawe lakho bedlale ngeqhawe lakho uthi khona amabhili fuck off umuphi umcimbi kaMgodi hamba lemfene le xa uthi kuzolawu lapha kuproject buka ku TikTok kwami kudakiwe lento kuthunyiwe kubuye kanjani lokho